Ahena mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi mahumelo ya album ya Prince Rangani. Tanihi sweswi mi swi vona kwala ka screen, Prince Rangani i confirming date yo album ya huma rini. Ya huma Friday ya leyi taka, which means ya huma ti 30 ta October. I mhaka kahle swinene. But tanihileswi ni nga vula even the last time hi album ya Shonge Rangani, a yi chetiwangi at all. So ko ta album to kuma ku wa xava first and then i yingisela, which is bad strategy loko swi ta ku maketa. The good strategy yo maketa i ku already fiki va endle ti-video way before vanhu va kota ku twa ku album it's all about yini. Mi voni musi na album ya Mr Post ya this year, already Mr Post a taken the video, so a hi swi tiva ku album leya ya above way before yi huma, ma vona. So ni ngo vula tano ku kana lava va nga ta humesa ti-album, va lava nga ta landzela afterward, ku a va tirhisa the same strategy yo va sungula va humesa ti-video before the short clips, hi kota ku va hi twa ku album ya ba or a yi bi. Swa pfuna no vanhu va commenta ku ni cinca kwihi na le kwihi. So ya huma hi ti 30. Loko ku ri a mi ngeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe. Ti-video ti tele ka channel, ti-category ti tele, mhaka ya beef, why va hambana series, ti-interview, tinghoma, the performances, swi tele leswi nga ta mi tsakisa. Thank you.